Magoen batho shiba ba gana re DNA le bona. No, bona nna. Eh. Le bolele ke a ke pola bolelela nna. If you're a data. Of which I'm wrong. I am wrong. But it's how I live. Ha ka go fa mabaka go rona ga no re ke a go cheat. Botse bila sanga le phone e bana le so. O go fo itse. Le pattern le bo ke ba etsa pattern. Very open. A ka e notlelela gore ba re batho ba se ka e dire. Ine e go te pressa ya phone ya batho ya ke dinepe ya record dilo tse go sa kgwanege. Gana mo ke fuile re la gana so ena ke rate fingerprint. Ba bona fingerprint mo tlo ga ikhile. Wena ke a ima. Na after go ba le di hormonal njana ke shetse ke foduma maushwa ka di ponche ke nkana ke ya labor pain ke le ba le labor pain go belega ke bua ka mogae ka matswela go shisha maka ke a musha kwanyane la gago a be jore DNA test e ba offensive a ke itse ke wrong I'm still wrong but I am offended gore ke a go febela it's what I'm telling you. Wa mpotsa so re o mfebeja ke sholo re ngwane kwa ka because you are living that life ya o mfebela maybe I'm still wrong. I'm still wrong but this is how I'm going to view it. It is how I live. Ngwana fihla ba tepega bana and motho a mathaithai wa mona o timelela the first 3 months ja pregnancy should you there o go ba le yena o tlo lomega ka fa because wa tsara se ya gago so a ke tsore e ba phonyong kgaka e gana fao banna ba khura kuru ba lebella a ba theletše le bona ba lapisha a ba tsebise a ka mmana a ri a mathaithai go ne bothata ke re o se ke guilt and a ka go dumelela le o sa le mo a kwa ke re I am wrong cause ke swana moshate ga go dumelela o tlo kutlega le gona o tlo kwa bohloko mara motho a mathaithai wa mone wo utama the first 3 months a go maka tse cause motho a le pregnant over wa sa go tsome cause wa tseba gore a ka fo mmatamela a ba fetša o etse o mo kutlile o go betse and o tlo tsoga o tsore ene ye nngwe ka sa gana wa a ke ra sjago and o ka se teste ka nama ke re o tlo go bala gape o tla go testile ka nama ye nngwe nna ke sejego ka kwa magolo ga le pela a hlokofala bona letsogo la right bona go ne e methaladiše methaladi e mekotwe sana la tataka ka letsogo la right ke nkana e ya ka mo ra re ke a ga hlakudi ekwe mina noko wena ntšha letsogo la go la right go re tlo check ke moka ke moka wena o re wa egala bagekole ba rwala dilo hlogo mare bo bona ngwana a ba tsena kua ba mo lebeletse so ba bona and ba mo emela gore a develope di fingerprints ba tlo mo lebelela a tlana tše kgane go ba lebelela tlana tše ga ke re ke tša bo bona ya ba re methalo e mekoto e se ge se senyane e mekoto e gore di-spacing tše wa di bona di jwang e ke tau mao a ena re vina phuthi ke phuthi gore a re tata ka ganyena ga ka ria so nna le yena re tlo swanye gane wa bina tau e jwa methalo ya bona re ka fo o swantšha mare go ne ka mekgwa e differang go bulega mo ga gona mo spacing tše nna o swantšha le tata mara yona ke tswe e ke mastera e ke a gahlakodi ke ya dinoko e wa e bona ke moka bagekolo bale a ba rase wena nka ra o tse o thabile ha ke emišitša ha ke korile ya kere bona ba sepetse bo bona ngwana kgwedi e fetile ngwana o tswela ngako ngwe le lekalana kere a ba tsela nke ba mothinyolang ke ba rereša ba khunamile a ba tsena a tse ra gore tso boa fela go motho ba ka se go botse wena ke no rata mmage e ba tlo fo fela ba tsare e ke la ba go mojirela ena and bona ba tseba a ke ribela le sena ka bagekolo ba etla ba tlo hlola ba tla re senyetše mafebe a rena however le ge ke re I will find it le ga nka rena ke tlo e bana nka re ke a offender I will still let you be o jumele DNA test yes I have nothing to hide exactly so
you take o tlo ba wa makatša le batho kore lebe dintšhitše nko tša manono koa le tshwana wene moago nyake ge le dilo tše mara go kgotsofatša and-e nako ngwe di-DNA test di a fojariwa wa di patela ke re na ee gore di pherekantše mme o tlo bonya ka le go ntlhala go tsebana mara dilo tše batho ba gešo a wa tšetšo na di fošarile tše kgoka sa di fojare bono ba bohlale jo bofago ke batho ba bagolo ee nna sego ka moanyone ke tshwana le mammo ka mo ba gahlakudu ba ka mo ke tša ka gabo a se gore batho ba ga mokola ba so ka moka ba ka ga gešo ee go raya gore go so nna le tata onkgopodiše ke santse re ke studiše gabotse nna le tata methala ya rena e mekoto she e tlo kgwetse the spacing shaping ee ra re phuthile tabe ke be ke di fapane ee ke a komao so tabe we don't really have to re hlwa re rasitše le wene a sa e fata swantse ba le this wisdom a ba tsebe ba nyaka sekgowa wena ke re tšetša setšo ke tša bomatalane šala o itše ai ene e sempolo mo bangwe motho o fo mmona lebile ka pele le loonyana mo o tlo bone le something solid jalo o belaela ore a re le DNA test a nyaka ya sekgowa le gona motho wa bona motho a šala nyaka DNA test o tseba mesepela motho wa gage mara ka I have nothing to hide although young offender still ke tlo go tlogela o ye o teste a ke bone go ye go le bothata ya offender mara ke bone gore o ka tlo go bloka let them be ra le galo bono ba sa ja sa banyaka unless le rena o gopotse go di-temptara le gona still if o gopotse go ntlhala le ge e be le bana ba go bantse a tlo nono ntlhala mara a nyaka o fo kgonthišiša gore kgonthe ke tša gabo le gona mane ga ke tsoro e santse o fitlha o kua wa o se neye matlhwa go baebeditše ba tlo ba le matlhwa go bona ba se bontšhiše ba ra tsona tšekwe kokolobao ai man tata e ra re šalang gabotse